Petero na Yohana walikwenda huko kwenye kanu, wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kugira neza, urakiranuka uzubu n'ukuri, icubahiro no kunesha n'ibyawe iteka ryose. Turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagushimiye, turaguhimbaje Yesu, umwana w'intama w'Imana. Uyu mwanya ni umwanya wo kukuramya no kuguhimbaza, kuvuga ibigwi n'imitangazo ukora ku manywa na nijoro. Uri Imana natwe tukaba ubwoko bwawe Mana, kandi waremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Tabari twe Mana, tabari twe, ahubwo wabw'icubahiro. Tabari twe Mana, tabari twe Mana, ahubwo wabw'icubahiro. Tabari twe Mana, tabari twe, ahubwo wabw'icubahiro. Tabari twe Mana, tabari twe, ahubwo wabw'icubahiro. Tabari twe Mana we, tabari twe Mana, ahubwo wabw'icubahiro. Tabari twe Mana, tabari twe, ahubwo wabw'icubahiro. Tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, lakini hao wamepoteza imani yao na kurudi nyuma, wakafa moyo. Tulipoianza safari tulikuwa wengi sana, lakini wao wamepoteza imani yao na kurudi nyuma, wakafa moyo. Sitafa moyo, ninajua wewe uliniita mwaminifu. Kazi ulioanza maishani mwangu na kuamini utaimaliza. Umenitoa mbali sana na safari yangu ni ndefu sana, milima na mabonde nimepanda, aishiye ndani yangu ni mkuu sana. Milima na mabonde nimepanda, aishiye ndani yangu ni mkuu sana. Haleluya. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tuje gutamba ibitambo vy'ishimwe, urwibutso kuko yadutambuye. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo. Igikunju Uwiteka Imana, iyo
tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye wibutso tuje gutamba ibitambo byishimye wibutso haleluya Yesu zambe monene zambe monene zambe nanga mosusa zalite 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 zambe monene zambe monene zambe mosusa zalite igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose amaserafi n'amakerubi batuwera uragahoraho igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose amaserafi n'amakerubi batuwera uragahoraho amaserafi n'amakerubi batuwera uragahoraho igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose amaserafi n'amakerubi batuwera uragahoraho igitaramo cari gishushe baramyimana ibihe byose amaserafi n'amakerubi batuwera uragahoraho uri cungu boneramo amahoro kubawe na mituriyo uri cungu boneramo amahoro kubawe na mituriyo igitaramo cari gishushe we baramyimana ibihe byose amaserafi n'amakerubi batuwera
uragahoraho. Igitaramo cyari gishushe baramimana ibihe byose. Amaserafi n'amakerubi baturuwera uragahoraho. Uri cungu boneramwe mahoro kuyawe na mituriro. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubaho mwami ndagufite binteye ubwoba bwinshi, ndetse byashobora no kungeza mu rupfu. Niyo mpamvu mwami ngusaba ngugase mu buzima bwaje. Abaririmbyi bikigiye bashiriye mu butayu, itorero ryikigiye rinanijwe n'ubutayu. Dutabare mwami dusohoka amahoro muri ubu butayu, kuko imbarakasi yagizwa no gushaka amazi mu butayu. Niko mwami wanjye umutima wanjye wagizwa no kugushima. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. 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 Ibyananiranye imbere yawe, ibigaragara bikomeye, ku Mana birashoboka. Wicika intege kubera kuko aho ubona nta nzira, aho ubona ari imisozi, aho ubona hari inkike zikomeye, na za nkike zeriko zararidutse, na ya misozi iri imbere yawe Imana yoyikuraho kugira ngo ikuremere amashimwe. Tucika intege kuko Satani, intwaro Satani akoresha ni uguca intege abantu. Iyo ucitse intege mu mutima wawe uba utsinzwe, ariko witsindwa jipe moyo kubera kuko imbere ni heza cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami wanje, mwami Mana yacu waraturinze, uturinda umujinya wa Satani, uturindira muri iyi si ishaje, uraturinda ntitwagwa. Benshi warabacuye baratashe, bararutse baranezerewe, takabuza tuzabonana nabo mu birori byo mw'ijuru. Takabuza tuzabonana nabo mu birori byo mw'ijuru. Mukiza dufite agahinda kenshi, kuko abayoba bava mu byizerwa. Muri iyi minsi ikora ibitangaza, bamenye kudahinduka.
muri iyi minsi ikora ibitangaza, bamenye kudahinduka. Muri iyi minsi ikora igitangaza Mana, bamenye kudahinduka. Nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani? Uniinue, unifinyange Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani? Uniinue, unifinyange Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani? Uniinue, unifinyange Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Nipe moyo wa nyama unaopondeka, moyo unaotulia na unyenyekevu. Mimi si kitu kwako, ni mtupu tu. Mimi ni kama nani? Uniinue, unifinyange Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Unifundishe Baba kama upendavyo. Haleluya! Alobe li sala sike lo bale de visalari. Haleluya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhimbazwe Yesu, uhimbazwe Data. Tuguhaye icubahiro Kristo, mwana w'intama w'Imana. Ai baba baba baba, umugore warugwaye amugezeho arakira we. Baritima yamusanze amukozeho arabona. Niseye biremera, sinakurekura we. Erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri bihe. Erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri bihe. Erega sinakurekura, namenye kuri se w'imigisha,
Imana imuri ibihe erega sinakurekura. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, wa mugore wari urwaye amukozeho arakira. Baritimayo nawe ngo amusanze amugereho arabona arahumuka. Naje mwami ubwo nkubonye ndizera biremera. Haijalishi ibyo unyuramo ibikugoye, nubwo ibyo waba ufite ari ibibazo ari indwara z'uburyo butandukanye kandi unyuze mu bintu bikomeye. Uyu mugore yaragize imyaka 12. Ushobora kuba uri mu bibazo bifashe igihe kirekire cyangwa se igihe kigufi. Wizere Imana kuko hari n'umurwayi warwaye imyaka 38. Imana yo mu ijuru iramukiza. Wizere ibibazo unyuramo byose, Yesu ariteguye kugukiza. Reka turirimbe umukunga tugana ku musozo. Imana ibaheze umugisha, mukomeze mugubwe neza kandi munezererwe Imana kuko Imana yacu ari nziza. Petero na Yohana walikwenda uko kwenye kanu. Petero na Yohana walikwenda uko kwenye kanu. Petero na Yohana walikwenda uko kwenye kanu. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. 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 Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Baba. Simama uende, umeponywa na Baba. Simama uende, umeponywa na Baba. Kiwete simama, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Baba. Mgonjwa simama, umeponywa na Baba. Simama uende, umeponywa na Baba. Simama uende, umeponywa na Yesu. Simama uende, umeponywa na Baba. Haleluya Yesu. Intwari zarananiwe. Mana we Baba, katika jina la Yesu uhabwe icyubahiro Yesu. Mutazacogora nubwo amasho yashira mu biraro, izere isezerano. Nubwo abanyiri icumbi bavuga ko yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso izere isezerano. Nubwo abanyiri icumbi bavuga ko yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso izere isezerano. Amen. Barikiweni sana. Imana ibaheze umugisha.